To hagini ke por ngadap daga jingkemen ke bekrau ya ban wan biang shigi yeng ke sem ke jong phi ban ai biang ini ke Ktien ke jong Blei ke bekodor. Ngada kemilen ti bau Blei unege ke bekrau ke jing im jong phi. But ke Jingduwai ke jong anam ta ke yeng ke sem ke jong phi ke long bau Blei. Lyngba ke jing aipor ke jong phi ban ngap ke Ktien ke jong Blei. Fitip ke dan ke jingkular ke bekrau na ke Bible. Ye briu ki ba aipor ban ngap ye ke Ktien ke jong Blei. Kadang ke jingkular ke bekrau ba Blei wang utau ba pai no la ke skor na ka ba yo sngo ye ke Ktien ke jong Blei wat ke Jingduwai jong uta ka long ke Jingkylli ka ba mot bala da fi ngap ye ke Ktien ke jong Blei ke Jingduwai jong pi ke de ke ba pdiang hun khmat jong Blei ununu briu ba buram ye ke Ktien ke jong Blei ye kita ke briu u Blei un buram nama wang ke kitab sam la pin pulina ke Ktien ke jong Blei wang akan tiu yala ke Ktien hakli yala ke kerteng baro kabamot ba Blei ye ke Ktien ke jong Blei buram bat kinunginu ke briu ke ba buram ye ke Ktien ke jong Blei u Blei udan ban kyrkhu ye ke jing im jongki tementa ke Sngi ngadan ye ke bangan ai ke Ktien ke jong Blei shafi kabale si don na preng jong fi agapor banga ai ke kerteng jong ni ke jingkren le si pinom la ban snotho namanga ai ke ni ke kerteng ke ba compare namara banga puli ke ni ke Bible ngayo i ke wai ke Ktien ke ba kta ke do not jonga bat ye ke tanga kwa ngania Bynta bat pi ke ba snotenat ban ngap ke Ktien ke jong Blei but Shai ke tanga kwa bangan ongi fikum ne ai por penet jingmut ngap ha namarangan keren syapang kawai ke Jingkylli kebadan tanga kawai ke lenang kawai ke Jingkylli kabau absol Paul ukli Jingkylli kani ke Jingkylli kabau absol Paul ukli aga shiti ke jango kabau tho shagi Nonglum bat kani ke Jingkylli kadai kabang kwa bangan ye share bat pia gani ka jingkren jonga barok away nama gidan ko Sohthri ki Jingkylli ki bokli hagaway ke lenong bat ngakwa ngan ong ipikum ni gani ke por hagani ke jing im ke bangi im mangi ngala jiyo i dan ke brio ke bam jukli ai ru em ya bam wat bria ke bam perkhat ke bam pensyong nia ka jagum no iya ki ngap ki suang bet kala jam lele hada ngakwa ngan ong ipi ke jing im ke jong brio ke Donkam dan Jingkylli teng ke jing im la fiyo i bakalongum to balai him kali balai kalongum to la ka jagum to balai him kali balai ke jagum to namar ke Jingkylli ke penlong ipi bapin snotho ban wat yo Blei bat ban duai bo Blei una jing Shai bat bapinum sakura jo bapin yo i ke jingkrau ke jong Blei nakata daw ke Jingkylli ke Donkam ke Jingkylli ke banga kwa ngini keren nagani ke lenong ke pra ke jong upol ke ba utho ke shiti ke jong u nadu khat ke balai pa wei ngap ngan puliswa ke ongkum ni ke Ktien ke jong Blei Rom pra ke khat ke balai pa wei tater kum no ting ini ong ye kini ki ai ru ladau Blei ulang na ke Bynta jengi u ai uta upanyele bangi utau bam simla benut wat yelau kon jong uhi hare ulai tino yu una ke Bynta jengi baro kum no ti uno ma ailam bat uru ye ki ai baro angi u ai uban mudoi yaki belajit ki jong Blei de Blei ken yu bapengsan u ai utau bapenram de Chris ubalayap shisha khamtam ken ubala mi patru ubalang ru shikaktiga manu Blei ubaya sait ru naga Bynta jengi u ai uban penyakhlat no yangi naga taga jingit ke jong Chris kalanot lani ke shipa
lani ke jing pensitom ben, lani ke jing tengan, lani ke jing lingkut, lani ke jing ma, lani ke white lam. Tong ngan 10 lut ka. Ke jing keren jong aman ta ke Sngi ke dai nagani ke Jingkylli ke jong wap sepol. Kabangan ai ke tang ni ke jing keren jong ka balingkat bah nga ai ke tang tangkem ni u ai uta. Kataga ni ke jing keren kabang kwa ngan keren agani ke jing hikai. Wap sepolang ni ubo igani ke Jingkylli ado sausin u ai uta. Kani ke Jingkylli ke Donkam man Sohthri Shai ba. Kejerong bahala dengan keren. Hagani ke lenang ke pra. Wap sepol wong igani ke Ktien. Lada U Blei ulong na ke Bynta jengi. U ai uta. Kataga lagi ke beningkong. U ai uta. Ke beningkong ke Jingkylli. Ke bawang wei uta. Kadang ni wong. Lada U Blei ulong na ke Bynta jengi. U ai uta uban yale yangi. Kataga lagi Jingkylli ke beningkong. U ai uta. Kataga lagi Jingkylli ke bangakwa ngini pek. Figa ni ke Jingkylli ke dai ke bawap sepol. Uya tho uang. Kumnong ini ong ya gini ki kamot ngini keren ni ke pat. Balada U Blei udah naga liang jongi. Ubo ni Jingkylli wang u ai uta. Uban yale yangi. Lani agi bagi kentien u ai uta uban wan yale bat ngi. Figa ni ke Jingkylli ke beningkong ke buang u ai uta. Kamot ukeli manote. Saw aide ubandang la ban job yangi wat langi kynduh ke ki bahajar jai. Fi wat langi kynduh ye ke jingile ki bobon na ke jingem. Nganget pisong ngani ke por. Lada fidei lele ki besyakri yo blei u im yo Jesus Christ. Compare la pidan na kano niam na kano jinget. Nagano ko balang ang bet clear kita. Dapinget igani ke Ktien U Blei ke mga puli mga agani ke por. Dapinget yu Jesus Christ uba yap bat uba mipat bat uba sawan biang sajisian. Kani ke Jingduwai kabau keli ang ni ko ang weita. Uban yale yangi. Kani ke Jingkylli ke buaw sa pol Ukren. Ia ki brio, ki bala Shem, ki bala Don, hakaliang jong U Blei. Kani ke Jingkylli ke Jingkylli kabau keli hapdeng jong ke jingile. Kamot compare na pidai nangno ke jingile kanwan kitma gidan. Ki jingi kynduh ke jingi Shem ke babon ngi kynduh ke jingem. But day na kita daw ngayang nang ni habang apuli ni kalenang ngalap ya gini kikintien buong u ai uta. Nagata daw kawan ke jingkta ke do nut jang habang apuli gini ngaperkat ngong. Oh ni brio ukuli ni ke Jingkylli kapamot. Lada pipuli bahai ke jingim jang abs pol uday ubay kynduh jing palat ban yang ibaro ang ni. Ubay kynduh jing kabala day ban yap. Lo shalan temau, lo shat sempat, lo shat berat ajil. Lo dana duriau, lo dana ke Jaka jong ke jing shapniap, ke jingmane ke merat klau, ke jingma, mana ke duriau, ke jingmane ke miet, ke yong, ke jing tengan, ke jing. Uniu priu, uya kynduh ke jing ke bahajar jat. Nagi paraju, uya hukum ta. Fi, ke Jingkylli ke bau keli ni wong, wayu tau banyale, bat ni, ladau blei udana ke liang jong ni. Kataga ni Ktien ka mga kuangan keren sipi, kanang ba pinyo man siya man nagasngi. Fi ladaw blei udana galiang jong nga jong pi. Taray mano ba kraw yo blei. Mdan siyo mano ro bala yo blei. Teng nangi kynduh jing nagiwan ki taman nagiwan ki jingle jing ko mga ladep ong. Kasat penlong yangi ba teng ni perkhat ba kat tu telakut lah ni kumlungin le ngilong panik ni kelumar ni yo ski tension ki bobon ni yo ski jing mo kita ki panik attack bagi ong menta ni kelumar ni ki jingmon ni patching ni marriage tai balai
Wat ladangi ong ila nget you blei waladangi la yalap you jisu wat ladangi la tuai ru hendrai ngi klem Sohthri ini ke Jingkylli kabawas to Paul kuli wong u eidu ta u balak ban le bat ngi ladau blei udana ke liang jingi ke Jingkylli ke ni ke dei kamut ba ladau blei udana ke liang jong aba jong pi ye ke pen ku slai ke jingi le tekan wan ngan ong biang sisin ke jingi le kan wan ne Katama ka don ne ka jingim ka yeng jong pi ka don jing ebe mjudan ka waidu ka yeng ka babyang menta ka jing pangkawan ka jing dokawan ka jing pat prakawan ka jing bam ko ngo yeng sam ka don ka jing ke babon ka shong kha shong man ka tre ka ta ka jing sudah ka chaba pai and rai u abso polwang la da u blei u long ka liang jong ni u diu ta ta daw nga khwa ka ni pa nai pen he ka jing Nai pen kraw wat yo Satan ru. Nai ong Satan ru bekraw la ni bestat. Namaru Jisu ula dep job yo Satan aga ding fna ga jango. Uda mi pat uda pen le ra ni ke bod Jingduh uda ayang ni ke jingim ga job. Baru abs to Paul dia mu tho ni ke siti shigi banget aga kibadesha Nongrum uang ini ke Ktien uang. Ladau blei udana galiang jingi tu weu tau banyele bangi kapa pen pau bala da pia kynduh jingiaga jingim naiki jingmut jubab ini ke Jingkylli ke beningkong ueuta kamot ueuta kamot ladau de paman ne ki mensim paman ne ki bod jingdum ne ki brio ne mano kanom la kabor suot kanom la ifi kabor ai suot ai kre kanom la katlen gitaro kani kitai kamla ban job yang abadi pi ladau blei udana galiang jingi kaba kalong Yo ngi Shillong Kristen. Yo ngi sunget Jisu tang kapor jing Yo ngi klem da don shisha agaliang jong blei baru blei klem dan agaliang jingi. Da kalong kum ta dengan ong bet fi. Kedai ke bama, kedai ke betiang. Namaru Satan kumusing ubekrohu. Udah yat keleng, udah up. Yo nono bunyo ban ngoit teli. Kidan ki yeng ki ba umnot rung. Namar kata ke yeng kedan haga liang jong blei. Bala da don bawan haga yeng jong kita kinong wei tau berwanya leengi habau blei don bat ngi. Ngakwap fin pinti kina mentaga Sngi bafi don haga liang jong blei. Namang anum yo por bon ngadan adu Sohthri gini Ktien. Kabaningkong uang ladau blei don haga liang jingi wei tau banyele bat ngi. Kabaar uang kumne singap ngan puli nagadakhat kaba lai pulai uang kumne uta uban mudoi yaki balajet kijau blei kane ke Ktien gede ke kam jelio ke jing shisha uta uban mudoi Figini ke Ktien ngan pen fi kendiat bapindup tip. Beliau sapal ni wong tau ban mudui ki belajet ki jong blei. Dei blei ken ubapen kesan. Kani ke Jingkylli ka baar ka baong uta kamat tau ban mudui pat yengi. Fitip haga Bible la ai kerteng yo Satan daw nong mudui. Udai ubasyu mudui bet ia ki banget. Kamat jong blei malang Sngi. Bat ngakwangan ong evin daw mudui. Umudui ia ki jingle jengi. Umudui ia ki kam jengi. Umudui ia ke Ktien ke bangi keren bakla. Daw yo sngaw ia pi yang bangi keren kelumar ulai mudui kamat jong blei. Ulet mudu yo Job, ulet mudu yo Petras. Udah nong mudui. Hot ngadang yo opor ngan peni fi ngane ke Ktien mudui. Pangine puli na Bible. Fi ila na pin puli na kitab jingpen pau kalanang ka bakhat ar. Nagadakhat ka ba shipho. Uyanes uyo iya gane. Singap ngan puli jingpen pau kalanang ka bakhat ar. Nagadakhat ka ba shipho ka ang ini Ktien. But
ngalayo sngo ya ke ktien ke bejam na beneng. Kepada ong minta lawanja kata ke jingpenem bat kata ke bor. Bat kata ke hima u blei jengi bat kata ke bor sin syar tau kris jongu. Nabala shop no arsut yau tau nong mudui ya ki para banget jongi. Ubashat mudui ya ki akhmat jong blei jengi min sngi bat min me. Fi biar ban sngo tu balai pol wang u tau ban mudui ya ki belajit jong blei. Namar uyo ane sangne uyo bau setan uday unong mudui ubashat mudui ya ki banget. Min sngi bat min met. Uat daw. Ukun roy. Upet nang no pi bakla. Bat na ba pi bakla ulet mudui bau ni open ram me pi. Bat ke Bible kong ni mentala wanja kata ke jingpene ma ke bor ba kata ke himau blei jangi. Bat kata ke bor sin shar tau Chris jango. Segap ba kong ni. Nabala shop no arsut yu tau nong mudui ye ki para ba nget jangi ubashat mudui ye ki khmat u blei jangi. Men sngi bat men me segap ba unong mudui udai bala shop no naga Jaka ka bo blei u kwa ban be no yu ba ula bread yu bat ula bread yu sikene ke kynduh segap ngan peni pi ke Ktien. Ke Bible ko ang dekat way. Henry kila job no maki ya kumot yo setan. Ni job mangi. Pitip day ngi job. Namar ke snam jong tau khon lang berat. Bat namar ke Ktien ke jing pla jong ki kim shimla it ila ke jing im jenado ke jing ya. O setan udah no mudui. Ngan syu aji kai ke negeri ke jing kai ke bekrau ba. Ray walit klat ke benenggalang ke courtroom kum ke Jaka ying bishar kum amangi ke ying kashari haga bamangi ngidei ki bala rem lupa nama ke pop baru setan wanra ia kaban peniang khmat jong nong bishar bahok belong blei ban penrem yang abad di pi ke ege bengile Rengi aingu yu blei bau Jesus Christ uyang kumunong ya saat. Banda bau setan umudu yang i khmat jong blei ngi ladai ban rem. Are Jesus yu tuwang. Naga Bynta jong ne, naga Bynta jong pi. Ngala yap aga ding fna ngala jau ke snam. Bat ngala map yu ke pop jong ki. Bat ke Bible ko ang henry ke la job no maki yo setan. Yo tau nong mudui. Daga snam jong khun lang berat bat daga Ktien jong ke jing pla nasi kene ke jing kai ke bajilio fi teng teng lada fi shakari blei fi devin tip igane wajhu kren kelumar haba fi shakari utrai namar ke jing kren jong pi ke pen rem yo nong yasat ubalong Jesus Christ Bat ke jing nang jong pi ban keren kat kum ki nong rim jong ke Bible ke pen kesan yo Jisu khmat jong blei. Bau ni sait nam ta jangi. Shubu mentala da way briu shakem. Ubu yu plida romot ban ni sait nam ta jong. Bat ki dong ki nong mudui ki bawan ban pen rem yu ne. Ban mudui. Mudun la da uni ubasha mudui keren kelumar. Kami hap al uni nong ya sait umlas dia. Ladau pla kelumar khmat jong kini gibriu kurani ke mla ban yarap dau ni unong ya sai bustad nang kita dau ni Bible kong henry ke la job no maki yo tau nong mudui de snam ko jong khun lang brat kamot de jing yap jong Jesus Christ ula tap ye ke pop jing de snam ula pen khoi be ke pas jong jing em jong pet shu bat mdan shu blei u pet yingi yo i ke snam jong Jesus maga basa nang taga dei Hadian mengilayo ke jing penem. Ngakwa Bynta tikina bahay de Ktien. Hadian babilayo jing penem. Nai shukran jong try ngaba pop. Pi pop kumno aba pilayo ke jing map. Ngakwa babinong try nga aingu ime ba melapen ime nga.
Ri-Bhoi khmat jom le try wat la nga bakla nga tip ga snam jom ga don ya ga ban map nga plai gi pop jong nga yang ni try wat la nga don ga pop ga jing im ga badang ye le ga jing bakla gi ringkang gi babon and ray try nga yang ni namar ba ga hok jom ga ma ai shanga kadai da ga jing yap jom bat ngam yang chu ga hok jong nga yang ga hok jong blai bat namar ga daw dan chu ga jing mudui persha nga namar nga kren ni ga e ga ba uji sulale alo ga ding pna finio ila da finang ban pla kumta unong ya sat job bat ngi job yo nong mudui de tang daga jingnang jingi ban nget ye ga snam ga jong Jesus Christ bat ban kren tang ye ga ktien jong ga jinget ga bakat kum ga ktien ga jong blai bat upol ang ne ga siti shi nongrum ga nong ba fra u ong ye ni ga ktien singap angan puli biang ye ga khat ga balai pulai ong u ei uta u ban mudui ya ki balajit ga jong blai ndan shu bala ban mudui lada day ban mudui day tang blai ken tang bakin mau blai jangi day ubapan ksan pidevin keman ni kita u blai ubangi shikri uang ni wa sapal u ei uban mudui ye bala jet ki jong blai bodu jak jingkylli day blai ken ubapan ksan fikir jingkylli ga ba ar ga bang kren ni ga por ga ba u ei uta ukuli wang u uta uban mudui ya ki bala jet jong blai kamat pilayo ngau ngala pule fi na kitab jingpen pau kalau nang bakhat ar ko ba shifo bakhat wei sa pule ba yeng ye gani bala shop na yu tu nang mudui umla sho namangi job na mangi yu na mag snam jong khon lang brat bat na mag ktien jong jingpla bal nga kwa agani por ba pinyo igani jing Shai yakini ki engi Jowai Bible study jirong bang ni rekini ki por ga bang shukran khubor kumni ngamla bang a jing kai ka bnia igani tre filifin tip balada usaitan mudu yangi unio daw be hare unumla ban ni site ban penram yangi umla ban mudu yangi namar kawai ga daw nagadaw jong Jesus Christ ubala yap lo ga ding fna snam jong uga yang ban map yangi bat ka penram yo nong mudu piapan nget bayala di blai ulama nama dia ga jingat bangi yo ga jing penem ba filipin keren kum tama lagi sngi ba finum keren si keren ni ktien hadin mula map sibu tu nong site judge nang tayo ang mentala map bat lapen kesan la justified ime kelet no mentama lang innocent lani ubalului bomdan iso sibu tu briu mi wang nga ngadang pop nga ngadang le katanga nga peniap briu kakatu ka jing pen benar ber khoi galen ai lut bat un sha pen rambiang Jowai minta singi bo bleu ni kai fi gani ba ong u ei uta uban mudui ye ki bala jet chang play de bleken uba punksan setan la sho ye ga jing em jing tangini police show ini gal nang ba pra ngasngot na sagaway de ga jingkylli ga bo pol kuling ne wang ne naga khat ga balai fu sa wang ne u ei uta uba penram de Chris ubala yap shishaken ubala penmi patru ya ubala mi patru ubalang ru shiktiga man ublay ubaya ya sajru nakabenta jongi kendiat ngan syukran ngene ke jingi saj pims ngongu bau jisu wana du benang jini ke pertai ban yap da jingi penjau ke snam job usaitan umi pat naga jingtap ndai tanggata hadu menta ke sngi udang ya saj nam ta jingi Wat vi pulin ini ke Bible ko ang ini kiktin. Uei uta uban penram. Pika jingkylli ke balai ke bang keren Jepang. Uei uta ke keren ini ke jing penram. Uei uta uban penram. Kabaningkong uei uta uban yele. Kabaar uei uta uban mudui. Kabalai kedai uei uta uban penram. Syangan ang ifi gani Ktien. Gani Ktien gani ke Donkam bah sengap bahaya nga. Kawai naki atiar ki baklantam ke jong setan ye ki bangai. Kadai ke jing penram.
Katu ke condemnation ke jinglong guilty ngapanan kam na ke Ktien English. Fi nda bau briu ya sa ke jingpen ram. Fi tibem ba ke jingpen ram kamwan no blei. U Jisu ang aklemwan siya ke pertay bangan pen ram ya ke pertay. Haray ban pen kesannya kala ke jing juga. Ke jingpen ram kam juan no blei. Lemni no mensiam bakot. Ke jingpen ram kawan no setan ban naga mensiam jingdum naga bor jingdum. Ke jingpen kynduh kawan no mensiam bakot. Ban pen paingi siya blei. Takadaw ap sa Paul kuliga ni Jingkylli ka balay wang uediw tau ban pen ram yingi. Namal ka jingpen ram kawan bet tang no setan. Ngan keren kendiat ini ka jingpen ram. Kadai ka wain na ki jinghikai ki Donkam palat. Fitibam nda haba pile ika pop. Nda file bakla. Ndan batip. Tang bahapo jang piga dan jingpen ram. Nda kawan ke jingpen ram pimnut syuk ban syakri blei. Nda wan jingpen ram pilayat bet ke jing sngau ram. Ke jinget kam dan syuk ke jing im jang fi. Ke jing kemen ke yap no. Ke jing suk ke pet no. Ketu ke jing syirham na ke tau blei ke du'lut barok nama blei. Fidana ke jingpen ram namar pilale ega bom day. Fitim ngan ong ifir ni ke por ubriu bayat sa ke jingpen ram. Udah briu ubala sya ram lupa ubala sya job. Ngan si ong ifir ni ke Ktien mudui ke Ktien penram ke dan kebaya jam dah. Setan wan mudui ia ke jingle jengi ke barim. Banda bangi pediang itu ke jing mudui kawan ke jing penram. Ukun raisa ia ke jing im ke pas jangan jopi. Ki jing bakla ke bepilek di ke post namen jua pikit sa ia ke ta ke jing im. Pimla syuk ban pediang ia ke jing pen kesan ke jong blei. Ke Balang baga jing yap jong Jesus Christ. Wat mada pidwai de ki hajar sen khmat jong blei en rei ke pau bet ke tu ke pop ke befile bat ke pelong ifi bepim sngawi ringkat bat no piong bet yang au blei klem map yang au blei klem it show bat piat sa ke jing penram bidip lada pilong kumta setan un nyan ni pi na ke kle bat pinomla ya chkhmat baru blei ke jing penram kadai ke basnio hadu kata-kata. O Petra sadian baulan yo Jisu kadan ke jingpen ram. O pet no Jisu Christ tang bau kelaga bamat. O Jisu pen kesan biang yo. O Judas sadian bula de yo Jisu kadan ke jingpen ram. O pet bat unoyap. Ke jingpen ram kadan na filale ega bam day. Kecing penram kawanangan nangalakum kerani ke bamdai. Kecing penram kadan na bangilakum le ike babakla khmat jang blai. Waladam dan batip kadan kecing penram. Cek ba. Kadai kecing penram na kadai kecing pengendu. Ladau blai udang pengendu ya ke pop jang fi. Udang kta ya ke jing im jang fi. Apabila ke bamdai kamat dang dan jingkerman bapin pai show blai nama udang kta ifi ukwa ban map ifi. Ada kawan sa ke jing penram hadian berpidapan map hadian pila plai dia ke jong pop kadang wan sa ke jing penram kam dai shu no mensim jong blai kam dai shu no blai kala dai na mensim ksoi na mensim baman ban le yu ban shu pelong sa ipi bapiniat sa ke jing penram dan ki beri bapiniap wat yala diru bagi ong bo blai umla map shu iki ngadwai bamentai ke sngi brat ya ke jing penram hadian bapi pai shu blai yang na ke jingat bo blai udang map ifi ukliwa so pala ni wang wei tau ban mudui ye ke bala jit jong blai de blai kan ba pingsan wei tau ba penram de Chris kan you bala yap
But ubala mi patru on the Bible. Ubalang ru shika ketiga man ke jong play. Ubadang ya side nam ta chingi. Fiti balay dang ya side. Namang ni dang hap aga jingpen ram shibon ba. Nga nakrene ni ke jingpen ram nga sngaw tho khambon. Nga jiyo ki briu ki bayait sa aga jingpen ram. Kide ki briu ki papli ki bamla stia bandan jingay. Ay gani ke jingkren jong amda sngi. Kan penlong ye fi bapin light na gani ke shrip jong ke jingpen ram. U Blei ula pa yo Jisu. Man map ye ke pop ke jingi. Piti u Jisu yap meno. U yap arajar senam menshua. Hakapor bampat kai fi. Pat kai yang ai fi ula dep yap. U yap balai. U yap ban map ye ke pop jingi kabangi le kabangin sale. Piti bin soto lepai kata. Mdai budang map mentai ke sngi ula dep map arajar senam. Kabasak kadai bangi menta ngin syukla bamut ngin syupriang yu Jesus badaga jingan in priang ke jingma bana ba priang ula adap sio pai gador ula map ula cancel ke pop jingi da fi kumle bakla ka bible kong shiti shiki show yanis ke bening kong la pin puli fi lap gal nang ba ar sa puli du khat kong la fi puli nang bening kong fi puli khat ba fra ter kong la nangi o mangim dan ke pop ngi syukar de bagata ke jing shisha kam danangi rela dangi plano igi pop jingi ulang ba yaine baru bahok ban pen khot ingi nega bom hok bara people lang ba arwang la daw no le pop ngi dan yo real side ubalang Jesus Christ kabamot wap so pol ni wang u ei utaw ban pen ram de Christ ubala yap baru bala mipat mdan setan ke balaban penramingi ubalaban penramingi di tang Jesus Christ haga jing shisha nama di tang ubam don pop harai unum penramingi nama ruan ban pensaningi daga jing yapcho kat du ngan pen ifi ngai kertang ini ke jingkren u yuta nama ngapuli gani galenang ngapra ngayo iba kini ke Jingkylli ki bu auslo pol kuli kidegi beton kam mangin Shai kabanin kong u tau banyale yingi ladaw Blei long bat ngi. Kaba arway tao ban mudu yangi. De Blei ba pingsan. Kabalay u eyu tao uban pen ramingi. De Chris kenyu balayap. Ban ubala mipat ubadang ya side ru nam ta jingi. Kat do ngan puli nang ni ka ongum ni. Khat kabalay pusan ka ongum ni. U uban penyekhlat no ingi na kata jingi jong Chris. Kalanot ke shipa ke jing penshitom ben ke jing tengan ke jing lingkhut ke jing ma ke white lam kat kumbal tho nam ta jamela nang peniap ingi berot sing na nyau ingi gelang berat ke jing peniap. Ara yagini ke bro ke ingi job tiau do tau bala iet ingi. Nama nganget skamba ke jing yap limni ke jing im limni ki angel, limni ki nong sin shar, limni ki badan bol, limni ki ike iru ki balang Bynta, limni ki ike iru ki ban salong, limni ki jing jerong, limni ki jing jeliu, limni ki ike iru ki wepat ki jing tau. Kanum la ken men penyekhlat no ingin ke jing it ke jong Blei, ka bau Chris Jisu bau try jingi, ke Jingkylli ka bakhat du ka bau pol tong ni wang. U uta uban penyekhlat no ingi na ke jing it ke jong Chris. Ke Ktien kaba kraw. Fim kemen bawa sepuluh kali ni ke Jingkylli wang. U tau pan penyekhlat ingi na ke jing it. Blei fim yang ni ke par khmat jong Blei. Lada fimut ban yat baru Blei shikmat. Syam ke jing it jong Chris. Na syam ke niam. Na syam ke briu na syam Blei de syam ke briu na syam Blei de niam de jing le babaha na le ta na shikri Blei ta. Kani ke de ke Ukraine ni ke de ye ki briu ke ba shikri shisha yo Blei. Ki balada mat ye ke jing it ke ba shisha ke jong Jesus Christ. Wapso Paul mat yo Jisu ke lenti je Damascus. Ula shambo Jisu de shisha unong penim. Baulamat ke jing it kabamla syu ban po. Bat ukuli ni ke Jingkylli u uta uban penyekhlat yangi
naga jingiat ke jong Chris. Fitebam kat kum ke kitab Jeremiah. Lafin puli ke kren Shai nong balai puai. Ang bau blay la iat ingi de ke jingiat ke ba bam jukut. Kani ke jingiat ke de ke ba kraw. Yani swang ke siti ke jong ke beningkong nong basaw. Ke khat ke ba khat prawang. Ni iat ya u nama ula iat shua ma u yangi. Pipuli sti yani se beningkong nong balai de khat beningkong wang. Hadukat no kata ke jingi jong khpa ka bola it ingi balak ingi ki kon jong blai. Fi findalamat ye ke jingi ke jong Chris. Firu pinot ban ong ye ke Jingkylli. U u tau ban penya khlat ingi na ke jingi ke jong Chris. Mdan udah clear ni. Udah bu ye ke challenge ngan bu umta. Udah bu ye ke challenge ni wang. Udah bu ye ke wang kalanot wang ke shipa ke jing pensitom ben ke jing tengan ke jing lengkut ke jing ma ke white lam ukeli ni wang dan tarai wang ni wang ke jing yap ke jing im ki angel ki nong senchar ki donbor ki Balang mentai ki ban Shillong ke jing jerong ke jing jeliu ke wipat ke jing tau kanamla ban penyaklat ingin ke jing it ke jong Chris anamla ia ki priu ki balamat ia ke jing it ke jong Blei kimla show ia ke ban pet no Blei mdan problem haying lada fidang syapen syong ha ke jing lada fidang syanyat syarut ha ke jing syam lada fidang sange no ban syakri Blei namar ki problem kani ke Jingkylli ke dega ba pihak ban keli u uta uban penyaklat ingi na ke jing it ke jong Chris u priu balamat Shai ke jing it jong Chris mdan syu haban ong mano u uta uban penyaklat ingi na ke jing it ke jong Chris sngo buram ke ke Ktien sngo palat na mga tip ye ke jing shisha ngaju ong ye ki parlak unono priu ke balamat Shai ye ke jing it ke jong Blei wat ladala nyat ye ki jingiasyarot shikendong wat ladala pendam ye ki de ke jing ki bobon handrai ke jing jong Blei ke badana po jongki kanom yap no kanom lip no kin yang biang kin syakri yo Blei namar mdante bala ban penyaklat yang ini ke jing ke jong Chris dan na preng jong fi again ke pot fi kynduh jingpang ke bejur wali ai ba ke jingpang kan weng no ke jing jong Blei kawan ke jing le ke jing im jong fi ke bakat no kan no fin job de tan ke jing jong Blei fitip balai Blei job ke pertai berok away u klem job namar bau le donbor u job namar bau fitip balai jisu job ya baro hagani ke pertai aduk mentau long try be kraw haduk mentau syong ketika man ke jong Blei pa namar u ke jing kadan force kadan bor kadan ke kenja bor ke bakraw kabahabau briu u ong ke siti show yanes ke beningkong kalanong ke besau ke khat ke bakhat pra u ong ini ke Ktien mdan jing shep tiang ke jing naba ke jing ke bejanai ke shop no shabar ya ke jing shep tiang Jowai menta ke Sngi bagani ke Jingkylli ke bawah sopol kuli u utau banyale bani we tau bamut ban mudui we tau bamut ban penram ini bal we tau bamut ban penyakhlat ini laga jing jong Chris sngongu u Blei baga Ktien jong Blei ke bakraw
ngakwa mentag sngi bangan duai. Bafini yang ngakaliang jong play. Bafini ay baru play mdan ka wairu. Habau pol kuli gani mdan mano. Ubala baniyang waita. Kiai kita. Kai kita. Mdan ka wairu. Kabala ban job yang abadifi. Namal ngi job no iki bro daw Jesus Christ. Oba pun syait boring. Tangin nilit lang ngin aingo yo play. Ku try again ko pol ngadap daga jing sngo ime. Ma ai gini ko ktien bat ngadanget bagani ko Jingkylli. Kanong kaban klipat ye gini ko briu ko bayo sngo. Bat banaduk mentaga snginang ni syakmat. Try kinda puli bahaya gini ko lenong. Bat kinda snap gini ko jingkran. Kino miat syuk ko try a play ke jing sharem. Kino miat ko pa ke tak jing im ke bashaile. Hari kinde ki nong job. Kinde ki bayat ko pa ke pura mag bor ke chame. Bat ki ban yaine bat mere ke jing it ke chame. Hado ke jing wan ke chame. Trangi islet shame ke buram. Hakakirteng ke dong chi sung tuai. Amen bat. Amen. To blain kur khui fi ku bleshbon.